Hello, good morning. Jotono no hingke angkha tabuk. Tugo bay paikha. Tini toga holiday haipa no. Besak serangya hanya kisah ground no thangane piti khai paikha angka ba ekdom kolom tui marang sukang angka ba. Ngai sirin tu kunya kha phunga siri tu kumani kaisa benefit dong do amang kaga bakharok mind of fresh ngai dong taman bagri angka ta tui tu kui paikha. O jaga basa paikengke pura nobar sip phaiwa abon baga o jaga mang tongo biri phang tolawa sukke mo biri phang kaisa kotoma tongo chino o jaga o oro paikengke pura nobar sip pura relax ngo ta o jaga paikengke hingke tabuk ang phungni breakfast khainai hingke omongke baigonga nokni tu phaimani thalik tu hingke omo botini phungor phaiyo ta anu cha di hingke omon logi wa ani logi tongo dud amul dud omon ang tabuk oro mix khaine mono chachinai hingke ang kangke dud ang belai no thokjago do hingke aboni bagai thalik bai dud mix khai chakangke tep thoguta hingke tabuk ang breakfast sabai mani porwo ani samung kwbangma tongo do khaijakna hingke aboni bagai ang ani samungo thangnan chai sikang ani duty thangnan chai sikang srapsa porinanai tang hingke time belai no short hingke o short ni bichangno time management khaina nango ta time cover khaina nango aboni bagai only 1 hour mamani o jaga no ang amoni bisingo porina nango hingke srapsa ang ani je mane device re jangna tongmo mo kisa device re tongo miya horo pormano obono haine tini ang tewasa phungo device re tongo ta hingke omo haikeno de jolo onek busy life tini thaiso mo kaisa lai mane asake yok marang suka pura sabai male mo tini sabai asa ko किसको पटाने के लिए जाता है